Siyaphuma nje manje sisemzini omkhulu Unyazi lwezulu. Siyaphuma siya one day Emfudumalweni eDaveyton. Njengoba nje ubona nje kuphithizela nje manje la ekuthuthukeni uNkulunkulu uzophuma nje manje sihamba naye. Mela igoli uNkulunkulu uyaphuma abone izwe lakhe ngoba izwe lakhe uNkulunkulu lonke leli la umvangela uDlamini lokhulumayo wakhona la ekhaya ekuthuthukeni. Siyaphuma ke manje njengoba ubona nje imoto zimile nebandla limile abanye sebephumile sobafica khona Emfudumalweni eDaveyton. Bonke abantu nje siyabadinga la ekuthuthukeni bazothola izibusiso ngoba phela ulethe izibusiso uNkulunkulu uzophilisa abantu uzosipha izinto ezinhle nje sihlale sijabulile siphila emzimbeni nasemoyeni nasenyameni. Siyabonga. Nkosi ibanathi manje nami uyinkosi yethu sonke vuka
Sizocela ukubonga Musa ungawazi ukuthi ungabunga kanjani. Nesabelo sikhulu namashumi 28. Inkosi yakubusisa uguqa uNcwele. Emva kwalesabelo sizocela ubaba phasi wasicela ufefe kujehova.
Lo umfundisi uDlomo wakhona la eGoli. Sizela eDavidton ethempelini lasemfundisweni. uJehova uzobona abantwana bakhe abangapha ngase Israel. Uzoba bapha ukuphila. Sizocela nje uNkulunkulu abe ngakuthina. Sibonga nje wonke amanazaretha akhona nomphakathi okhona khona bonke abantu abakhona la bazobona uJehova wethu unyazi lwezulu la sikhona. Siyabonga. Siyanibingelela, siyabonga kwaba Sibonani TV la kusemfundisweni temple. Mshumelo wakhona uye lokhulumayo Kokheli uMamlimani. La sivelele indaba enkulu kwesivakashele uNkulunkulu. Ngizothi qaphu nje amashinyane. Ukuza kaNkulunkulu la kulandela ukuza kwenkosi ilanga eyagcina ukuza khona la kulidrobheni eBinoni. Endaweni yase Whiteville lapho inkosi ilanga yafika khona. Yafike yatshala ubuNazaretha ngoba yathi mayifika khona yesicelo uMamkhwanazi wayekhona. Yafikile emzini omncane waNtshangase. Yacela uMamkhwanazi ukuthi ntambama akacisha ilambu ngaphandle wayesiya inyangizana egeza umzimba ubaba ngaphandle wayesethela amanzi. Wachitha phansi wathela phansi wathi ngoba ngithela amanzi nje ngitshala ubuNazaretha kule ndawo ngoba kuyofika abahlakaniphile bafuna ukuthatha kodwa mangabe ngikutshala la akukho umuntu oyobuthatha. Namhlanje ke sibona ubaba usefikile wayefikele emzini waNtshangase. Namanje unomjiva nezinto zenkosi ilanga ezikhona lapha kwaNtshangase. Njengoba uNkulunkulu ezalana nje ulandela lo mjivo lapha kwaNtshangase okhona lapha owafika nenkosi ilanga. Ngishiye ke lapho ngoba isikhathi asikho. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu masefikile la ukuze uNkulunkulu efike la kwathi makuphenjwa le tempeli laba belila kulezi hlahla lezibona iTempeli la laphenjwa khona. Kodwa ngelinye ilanga sathi masifika la sathola ukuthi ngesabatha amasi siyafika safika ukuthola ukuthi la esangweni labashumayeli kukhona isilwane esibekwe lapha sagoqwa ngenangizana ngeduvet. Sibulewe sagoqwa ngeduvet sabekwa la eTempelini sathathwa ke sawulahlwa. Emveni kwalokho kwabanzima kakhulu kwabonakala zonke izinto konakala msamo kwenzewa yonke into kwabanzima nje sathwala itshe elinzima saze sahamba saNkulunkulu sayocela ukuthi baba sinenkinga lapha akukho lutho olungayo. Ubaba wayesethi mayibheka wayesethi bantu abami sukani lapha funa nenye indawo nisuke lapha ngoba le tempeli loniwa ngabahlakaniphileyo. Sase siyasuka ke siya lapha ngaphesheya njengoba siya lapha ngaphesheya nje uNkulunkulu ulandela ukuthi sasicelile ukuthi sithwele kanzima ngoba usesivakasheleke usezosinikeza lo luthando lasezulwini uzosiqaqa amaketango asibophile. Sizobonga ke uNkulunkulu ukuthi uShembu usezowafika lapha sasiboshwe khona usezosiqaqa amaketango. Angibonga. Bingelele wonke amanazaretha umhlaba wonkana. Lapha kuseTempelini lasemfundisweni okhulumayo umkhokheli uMashabalala wakwaMlemane. Ubaba Unyazi lwezulu inkosi enkulu yamanazaretha sebuhleni ufikile lapha eTempelini lakithi emfundisweni ubuya ekuthuthukeni kwamanazaretha eGoli. Uzosenzela one day. uNkulunkulu wethu uNkulunkulu ophilisayo, uNkulunkulu othanda, uNkulunkulu oqolo. Njengoba silapha nje indimbane zabantu zehla zenyuka kanje zizofuna uNkulunkulu ziyambona uNkulunkulu le tempeli linesikhashana likhona mangaphosisi iminyaka ingaba plus minus 10 iminyaka likhona le tempeli. Safika kuleli tempeli singabantwana abancane kodwa manje selidlondlobele limele iIsrael yonke. Lihost leli tempeli lihostela uNkulunkulu, lihostela iIsrael uNkulunkulu wethu Unyazi lwezulu. Leli tempeli linabantwana abamthandayo uJehova kakhulu. Njoba nilibona nje nizolibona ezithombeni ezizobe zivela
ukuthi lihle kangakanani lethempeli abantwana bala ekhaya basebenza ngendlela emangalisayo ubumbano lwasemfundisweni lenze ukuthi lolu langa lanamhlanje libe impumelelo. Ngani ngoba ukuba besingahlangene singamaNazaretha ala emfundisweni nawase-Israel mhlawumbe uNkulunkulu ngaba kafikanga. Kodwa ke ngoba uJesu uyasithanda uShembe usithanda sinje simanikiniki sinje. Kodwa ufuna inhliziyo zethu ukuthi nazo zimthande. Ufuna ukuthi sibekezelelane singabantwana bakhe. Ufuna ukuthi sibambane ngezandla. Khona isihlabelelo salakhaya sithi wonke amaNazaretha makabe munye njengebumba likaSimende. Siyakubonga lokho kuNkulunkulu wethu wasebuhleni. Siswele yona imilomo yokumbonga uNkulunkulu ngokusithanda kwakhe. La ekhaya ke kuhlangene abakhokheli beIsrael yonke. Kuhlangene abashumeli beIsrael yonke. Abavangeli beGauteng yonke. Nabafundisi beGauteng yonke. Njengoba silapha nje uShembe usithandile kakhulu bantwana basezulwini. Mina ngicela ukuthi amaNazaretha wonke abumbane abe into eyodwa ukuze umsebenzi kaNkulunkulu uhamba kahle. Uma nibumbene nithandana nibonisa ukuzwelana nibonisa ukuhloniphana uShembe angeke ahlale ngezikini uzofika ngoba uNkulunkulu uhambela abantu abayizoni. Usithanda sinje uNkulunkulu sizoni. Siyona kusho ukuthi njengoba singamaNazaretha sigqoka ingubo emhlophe nje sigqokele ukuthi ngoba sesikholwe kakhulu noma kanjani ubuNazaretha bokuzama ukuhamba kahle phambi kaNkulunkulu ukuthi sikhonzele abazali bethu abahamba emhlabeni uShembe bengamazi. Thempeli lasemfundisweni sise-Daveyton eduze kweMayfield. Uma nawe ufisa ukuhlanganyela kanye nathi sebezothi ngiyakhankasa khankaso la ekhaya kufika abadala kini bakhulume nawe bathamba uyosikhonzela kuShembe bese uyeza abadala sebekhulumile noma uNkulunkulu akubize ngendlela azokubiza ngayo bese uyeza uzokhonza kuShembe bese uhlangana nathi emgwaqeni bese siyakutshela njengoba kade sivuvuza nje ivangeli lokuthi uShembe uyeza emfundisweni eDaveyton eduze kweMayfield amathempeli wala la kule ndawo esikuyo yaseDaveyton wonke ayahlangana ukuze lo msebenzi wanamhlanje ube impumelelo. iIsrael yahlangana yonke ukuze lo msebenzi wanamhlanje ube impumelelo. Siyabingelela abakwabona streaming sibingelele nababukeli babona streaming izwe lonke. Lapha ke okhulumayo umshumayeli umchunu wasesihawele temple eduduza obuye ke ebe usihlalo wase-Israndi namaphethelo la eGauteng. Israndi ke qala kweJimisteni igudle ngoMidrand ibuyize iGrulen nje yonke icover Israndi besibamba oHeidelberg. Cha simi lapha sijabule kakhulu lokho okwenzeke namhlanje umhla ka16 uyingqophamlando. Asikholwanga uma ubaba ememeza esipha uthando athi nathi kule ngxenye yeGauteng engapha ngasempumalanga ufisa ukuzosibona. Abantu ke bagcwele la namhlanje siuhlabile sawulawula kuvalwe ikole kuvalwe yonke into abantu bagcwele lapha amakhosi akhelele indawo khona amakhansela akhelele indawo khona bonke abantu banede ukuzizwi ukuthi babuyeza base bethi cha sophelela khona. Ngakho ke siyafuyisa ke siyacela futhi uJehova mayisefikile lapha ngoba sinobufakazi ukuthi uvele mayifikile uyawenza umehluko. Sesifisa ke bonke labantu abafikela ade bezokucela angathi bengakuthola kuyothi ngabothu usazohlangana othisha bezikole zonke lapha befaka umfanisano wabo nabo bacelile ukuthi mayifikile uThixo wethu bezombona bese becela konke abakudingayo. Silapha ke emfundisweni sijabule kakhulu uNkulunkulu wenza into enkulu wayesezosinikeza nemgidi. Abanye baqala ngisho kuyibona imgidi kujatshulwe nje kule ndawo angathi lolu suku lingephele. Sibonga kakhulu kuba bonke abathema bezwa ukuthi uJehova uyeza bashiya konke abakwenzayo bazofika. Sesithi ke
Size emlenzeni ke wesibili ubaba usisontisile ekuthuthukeni ngomhla ka14 uzawuphinda futhi asisontise kuleli viki asazi uthando luka Jehova liyophuma nini ke ukuthi liyoncelisa abaye kodwa nje usuku lolodwa noThixo luyiminyaka eyinkulungwane. Siyabonga kakhulu kubo bonke abafikile uzosibungaza. Amen.
Unyazi